sithombe lesi sishawa umanqele owenzile lesi sithombe hlulekile into angabe yayenza uxolisa kulwandle unkulu lo hamba oguqa ngoba ukhiphana lo mahunje ubecabanga ukuthi uzomboza lo lwa amzisa ubuhlungu kanti lutho nekhuluma iqiniso futhi ngofuna iqiniso ingoma kalwa ayibone esidlalayo lengoma kaMahu manqela ngoma wayicile 100% unalo dota ukhiphe noMahu doti lo lalela le nalo Mahu sesizakele imbiza ngogogo nje nayisangana izomjikela lento ekuthiwa umanqele wamenzani ulwa isicule naye wagijima okwenza ingcekeleza lapha emhletheni elomuzwa wakho esithi kwabona nomgodi wangamemula wayiphikimisa yedwa waframe ithombe engaka umanqele engaka ithombe eframe yedwa ula engameme ngisho ummema nalo Mahulo ngoDisemba sizosiscash sika manqele ngeke zemmeme uzomlaxaza umanqele ukuphatha kanje ube yi-orange akhame athi mase kubonisa ushwaqele akuthi kudaxaza njengoshingana manqeleke lo ngoba seqinela kimi nje hambe ephikimisa ithombe manje esengishintsha ubuso manje esethatha isithombe sami ubuso ngathi umgodi le nje umanqele ngoba inenkinga nje emgodi khipha ihawu cosela abafana ngengoma now December yesasedinga ingoma yensizwa sifuna ukuya emcimbini siyovumisa hayi lo msuzo wengoma lo ilale emsangano le wengoma ezophupha manje le faka emgqomeni lengoma le dlala mina labe ngichaphaza benze isiphukuphuku silo manqele into angabe yayenza ashone kulwandle unkulu lo ekudakela kimi hambe uxolisa abuya fisha ishulwa ngoba emsana athi uyayenza le ayikho lengoma le ayikho nabalande bami ngibayibala iqiniso thathani lelalila le nihlanganise nengoma kalwa nibonje abazi no paraffin ayisho ku89% lengoma kukwala shiya kude kabi ngisho 5% mkhulu kabi udoti nje wengoma lo sekugcina namhlanje sekudakula mina sengiphumisa isithombe sami sesiyashintsha isithombe sami sekuthiwa ngumgodi yaqhaphasana nini shayiha umgodi qaqele izimbongolo lesi bakufundisa ingoma lapha wena manqele hlulekile into inabekana nodwa lapha nabeko ubani nabeko uyikume senibekana nodwa tu inkosi hey sifuna ingoma thini inkosi ngiyibongo enjani lebo ngompanqe le uyinja and izinja zakhe zenzile yanto izinja zakhe nibona ukuthi ingomeni yabhora senibona ukuthi fanele lokho nibhaca ngami lamasimbi engomeni enwaculi lobuthuvu bengomeni ibukhiphile nibunabkelisa mina thatha uthuvu bebhode bengomeni buthwesa mina manje nimnabkelisa ngami yimina engithobe ngela acula imsanga ngoba seyihlahluleki nje athi uthi uyazama ethi uyogida imsanga lapha kuGagas FM efako umngani wakhe le ntombazana le qina kuze kweqe ahluleka yabona ukuthi ayindawo lento uyayibona ingoma uthe ihamba kanjani ingoma kalwa imane niyazenzisa nje bafana libona iqiniso ngiyamkhumbula ulwa ukuthi ingoma kalwa iyahamba kanjani namhlanje kube kuya ngami ngabe niyoguqa kulwani ixolise ngoba nihlulekile hambe nidonso Mahula uMahu akazange afokhona le ngoma iphuphile le ngaze ngibone ngophuphina 3 days mina ngaze ngibone umanqele zenza inkunzi le ngoma bihlala kude kabi uzwa ingoma kalwa uyizwa ukuthi abidlala iqomuza le ngayazi insuku eziwu2 senisona lesosheni manje abasayifuna abantu iphuphile ulwalo nize niyogqona mchaphaza ninza leli idile ninze lapha lengcekeleza sinigijima nimemana nodwa ningamemulwa namhlanje nisenkingeni izoliya libona phuphile lento ngiyayikhumbula ingoma kalwa ukuthi yagijima kanjani yasha imiliyoni ngensuku engaki le yenze njani imiliyoni lokuthengwa bafana umanqele ezifuma iqiniso wayichaphaza liyangana akayikhumbuli nje manje akayikhumbula ngoba lisi iqiniso azakathenga amavuwazi ngolwa uthi namhlanje ukhiphe ephaketheni ngenxa ukuthi ufuna uzenza inkunzi kuzibakha bukho hlulekile sakhala akayoxolisa kulwa khona ezokwazi ukuthi afundise isifundo umanqele emhlabeni uthi umuntu ungamchaphaza uma ekubeke ebalalazweni liyangani yamsiza wayenzani namhlanje bizohalala le akenzanga lifokhona lengoma isekho manje kubantu bathi bakhathele lenhlamba walenda umgodi